I evo nas 3. godinu za redom religiozno kupanje na Jarunu. Tu je ekipa, ima nas nekih 15-ak, tako da ajmo ekipa, jesmo spremni? Idemo sad za početak napraviti Wim Hof tehniku disanja, malo da se zagrijemo, malo da se pripremimo za ulazak u hladnu vodu, tako da ajmo sjesti tu. Sjest ćemo ovak tu, ajde, jebi ga, nemamo da i drugdje. Ja ću upaliti to. 30 puta udah, izdah, onda izdahneš, držiš otprilike minutu ili 2 i onda tako ja brijem 3 puta. Ali bude onda nekako minutu i pol. To je to. Hoće se sad popati. Sad ćemo s Kleko, ajde dok se skinemo kupaći. Još ovo što puše, oni stari Dobro, ne puše tak jako, ajde. Imali smo ljude koji nisu mogli doći, pa su rekli da će se okupat. Ima jedan dečko Jan, veliki pozdrav za Jana. Jučer na večer se okupao u nekom potoku u Rijeci, zato što nije mogao doći ovdje. Tako da veliki respekt za njega. Izazov za sve koji su htjeli doći, ali možda nisu dovoljno blizu Zagreba, možda su iz Srbije, Bosne, svejedno. Napravite hladan tuš kao izazov, jer to je ono što vam cijelo vrijeme govorim. Znači cijelo vrijeme morate se stavljati u neugodnu situaciju. Znači ovi dečki su se stavili danas u neugodnu situaciju, iako im se možda nije dalo, ne da im se, ali su se stavili u neugodnu situaciju. Znači to je ono što bilda mentalnu snagu, to je što vam cijelo vrijeme govorim, tako da sad idemo napraviti malo sklekove. Ajmo tu, to je zapravo, ajde tu ćemo. Idemo malo sklekove da dobijemo pump, da se zagrijemo. Ajde, radimo mi, ajde. Ajmo ko vojstvo svi zajedno. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ajmo! Idemo sad jedna slika. Još u potkošuljima. Jevi ga. Metastaze jebate. Ti moraš to istrati. Ti prvi, je? To je novo. Znate, pa ne idemo na more. Koji manje kurac. Jebote. Sad mogu reći voda. Da me ne jebu ovi s mora. Kad kažem voda je dobra, jebote. Gle ovo, odi snimaj kak probijaju led, ajde. Gle ovo, ej. Kako se javi? Vidi ovo, vidi ledaru, jebote, paš, ej. Gle ovo jebote. Gle ovo. Pičku materinu. Ja brijem da je ovo još deblji led nego prve godine. Ovo je još gore jebote. Stivaj tamo, kad zapaju led jebote. Au, pičku. Evo ga za kameru da vide ljudi koliko je debel led. Vidi ovo. Jebo, mater. Čekaj da maknem ovo. Ajmo! Ajmo, dečki! Ej, často ih smrćajem nakon ovo. Može. Nije lakše nego... Nije lakše. Snimatelj je tamo. Luka je gotovo prije. Jel opet niko nije stopericu stavio, ja? Ima kamera stopericu. Ovo je čak ovo. Može na malo. Gotovo prije. Ajde, to je zadnji posto.
Znači, ovoga. Minuta i Ajmo još 50. jedno, 2 minute. Diši. Samo duboko disanje reći. Onda Rasti prošle godine rekao da ruku Još je Nikola u vodu. Nikola, nisi dovoljno diši. Možda da. Još sjećate jaja, ne? Ja ne čujem ništa. 2,5 minute. Koga? 2,5. Ja prsta onak. To je najbolji dio, da. Sad je lagano. Šta Ne. voli? Da, sad je lakše. Samo ta sekunda. Držimo, 5. A ne znam. Koliko možeš? A još minutu barem. Ma ne. Cirkulacija će ti sad raditi. I sutra i Godinu dana. Do sljedećeg puta. to sada jevo se. Kaj ide još? Mada. Respekt. I onda najveći se sad prati. Ma ne znam, nisam ga zvao ove godine. Vidio sam da je Presto radio ovaj Icebreak Challenge. Ajmo još 30 sekundi, ajde. Na 4 minute ste sad. Pa dobro, ali si još snimao prije. Ne. Ajde, važi. 4 minute. Samo najjači ostaju. 6 nas. Kaj, hoćemo van? Koliko je još? Koliko je minuta? Ko prvi pić? Ko prvi izađe gej? Ko prvi izađe gej? Ajde sad da vas vidim, ko prvi izađe gej? Ajmo! Jebote, ledu, pičku. Crkla nam je kamera usred snimanja, tako da sad snimamo s mobitelom, nema veze. Možda sad se lagano hoda kad su... zaleđene noge. Trebali smo sliku prije i kasnije. A još ćemo sad, evo. Ajde. Ajde slika, ali ovdje ispred ovoga. Ima jedan, isto ide tamo u Jeans for You remiza, onda mi kaže kao, stavio sam na story kao nemojte biti pičke i dođite, onda on kaže ma ja ću gledat to doma na toplom, ali kad izađe video. Tako da pozdrav, neću reći ime, ali si pička. Reci. Nek si me nagovorio. Neka, respekt za sve koji su došli, respekt za sve koji, to jest nije respekt za sve koji nisu došli, ne respekt za one koji nisu došli, Njih disrespekt. za njih disrespekt, ali respekt ako ćete napraviti hladan tuš nakon što ste vidjeli ovaj video, onda respekt. I pošaljite video. I stavite na story tagate, lifestyle by Krista, napravili hladan tuš. Ajmo jedan pljesak za sve nas. Bravo, momci! To je respekt. Top 5 respect moments. Dobro, sad mi je zapravo toplo jebote. Ma da.
Minimum toplo burađu. Ne, fakat sad mi postaje toplo, jebote. Nije mi tak hladno više. Znači na drugu rundu. Dobro, ne baš toliko. Jesi se počeli osjećati jajca? Ma jaja, ne znam, jaja još uvijek. Jaja. Prsi su mi nabubrili. Znaš koliko je stupnja? Kaj vani? Voda. A to ne znam. Pa to možeš se googlat. Ja sam pitao ChatGPT oko 4. Moguće. A vani je oko 0. A kako si palo na pamet prvi put? Prvi put kak mi je palo na pamet. A kak sam došao na ideju? Da. Pa radio sam ti prvo Wim Hof, ja 14 dana kao svaki dan kupanje u Jarunu ovdje. To sam krenuo raditi kao tak izazov, ono, sam za sebe, znaš. I to mi je bio onda najpopularniji video na YouTube, ima oko 100.000 pregleda. I onda rekao, kao ajde da organiziram meetup, a znaš ono kao da mi ne bude klasični meetup, ono dođeš i ništa radiš. Rekao ide malo ekstremniji, jebi ga. Da vidim ko su naći ljudi. I onda napravio prvi meetup prije 2 godine, 23. I rekao kao ajde jebote da vidimo ko je najjači, da dođe na meetup kupanje na Jarunu. I onda sam napravio, došlo je otprilike nekih tak 10, 12, 13 ljudi, nemam pojma. I onda rekao ono kao ok, ajde ima ekipe koja će doći. I onda sam prošle godine napravio sa ovim 8 Rasta 9, tako ga znaš. On je radio ovo na IceBet 365 dana isto. I onda ove godine sad opet, vjerojatno i sljedeće godine. Tako ono kužiš da bude malo ekstremnije, jebi ga malo drugačije. A zašto si kad si išao to 2 tjedna sam? To je isto bilo hladno ili? Da, isto po zimi, da. Ti si ti na kojem godinu? To je isto Jel bilo... ti bude lakše nakon 10 dana? Ne, Svaki dan je isti kurac. Svaki dan je ono kao, a jebi ga, ono znaš. Rađe ne bi, ali moram jebi. Ali naučiš se bolje pripremiti i onda... Da je poslije i prije. A je da, malo onak kao prvi put je ono kao najgore, onda si već mentalno pripremljen kao ajde, kao već sam prošao to. Kao ajde preživim, ali... bravo. Čekaj, ajde da ja jednu sliku tu. U komentarima će biti puno keyboard warriorsa koji će kenjat. Ovi debile nisu normalni, kupaju se u žabokrećini, ovo ono. Sve su to isprike, ljudi moji, sve su to isprike zato što ste pički. Serete po komentarima. Ako imate šta srati, evo dođite, okupajte se i onda nešto poslije serite. Tako da veliki respekt za ove dečke, još jedan pljesak za sve. Evo je, to je to. To je to za ovaj video. Meetup će vjerojatno biti sljedeće godine. Ništa, like, share, subscribe ako vam se video svidio. Bacite like, pretplatite se na YouTube kanal. I vidimo se u sljedećem videu i vidimo se na sljedećem meetupu.